Anyang aki din. Talaga ka guro nak dayja kapitan? Apay ka di manen. Anya ti basol na ken ka. Kasano? At dagayam ti maangay a Battle of the Band. Di naman lang imbagbaga kanya mo. Ay tam muna di mo kabailan. Saan kamot ngamin analaing ngagkanta? Anya saan? Kat nung nalainga mo da. Ura kita. Testing ka. Di ko na sana pinagmasdan ang inyong ganda. Di ko na sana pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Unay mo daytan Brando. Silang mo dayta kantam. Anya silang? Dengga mga mentay tuloy ko. Dahil sa akala ko di ako iibig sa'yo. Ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ay na, Houston, Brando. Di mo nituloy tagkanta. Unay ka nga asawa. Awampay mo ti suportam kanyang asawa. Ay, kaadamay lakay. Ngamjak lamalapdam ti umlek di ta ba nagkantam. Magam ti masaba ko, kapitan. Sika magam kabsa, Brando. Wan kapitan, nga wantam amuna. Kaya sumay. Apay ka di kapsa. Adda ka di ti parikot yo. Apay akas tabutin ti ibagbagayo. Awan, apo kapitan. Alang arong kapsa ta. Labsang ka pa dito. No awan tinapatag nga ibagayo. Adagayam ti ibagak, apo kapitan. Anya dito? Inton maminsan, apo kapitan. Saan kayo kumanga aglablabas? Pagpapadaan nyo kumamata, dagiti umili nyo. At dagayan tinaangay ang Battle of the Band. Di laya imbaga kanya man. Anya? Sige, panawan kan, apo kapitan. Kasabat ko itay ti kasinsinyo, kagawad luring. Kat, anyat imbagana, Kap? Saan nga ron anasaya at imbagana, kagawad? Panagkunak, kat adda ti saksakitan tinakam na kanya. Nga puta di na ammo, nga adda tinaangay a Battle of the Band. Nga puta apagsungad ko, kat kunanakit din nga. Si kamagayam kapitan nga awan ammo na, kunanakit din. Anya? Imbaga na dayta? Huwag kagawad. Ang palawagak ko ma, ng pinanawan nakbatan. Ay, anyan ti kasinsin ko aya. Ala, da kayo kuman ti mang paspasen siya iti kasinsin ko Jack amo iti dayjay a tao. Amagan no addamat ti pakarwan na. Ada? Wan, iso akas jay siguro. Sa bali ti panagsasauna. Ala, wan kagawad. Esa na bali. Maawata ko, no apay akas dati kasinsin mo. Agsagana dahi dya kapitan inton sumaron ng eleksyon, ha? Na. Taapay manen, Brando. Tasan ko nga ibutbutos, ha? Anya? Kagurgura dahi dya kapitan. Awan tammo na. Anya? Isumay. Ay lapong. Di ka agsa-usao iti kasta, Brando. Gaputa di mo kabailan, ti kabailan ni kapitan. Anya kumati kabailan dahi dya kapitan ngay. Awan! No awan kabailan na. Apay nga rod, nga iso ti nagkapitan dito'y barangay tayo, alaman? Nagkapitan gaputa binutusan ti umilay. Dayta nga rod ket, Brando. Binutusan ti umili nga agkapitan. Gaputa, ammo na nga ado ti kabailan na. Di ko naman gid laglag dagiti umilay. Gaputa di da ammo ti butos da. Anya?
Adaman ti umadaning nga sport fest dagiti youths tayo. Uwan nga rod kap. Naimbag ta aktibo dagiti youths tayo. Nagagatdapay nga agensayo iso akanayon da ang mga bak. Uy nga rin kagawad. Nasaya at may. Taplusan ang masayang dagiti pundo. Nakaalat para iti aktibidades tayo. Sa bagay, husto kayo, kapitan. Ingam kagawad. Ipakaamu tayo iti amin nga umili. Tapno awan ti maibagbagada. Ngam para mo't kadagiti youths lahang dagito nga aktibidad, kap. Isa na ba ni kagawad? Tinapatay. Kat maipakaamu iti amin. Romana, mapanak man iti barangay hall. Apay ka day. Mapanak makiinsayo ay ti volleyball. Anya? Ni, apay. Saan ka nakarama ni Jai, Brando? Anya saan? Umili ak dito, iso ak karamanak. Wenang, para kadagitiyos day Jai nga aktibidad, Brando. Saan nga road? Open ka dagiti amin. Anya? Kay sumay. Sana mabalin na bukbuko dandalang di pagsayatan. Kaya po, makaamu ka, Brando. Ti mo ammo, ti mabagaan. Talagang awan am mo dayjay a kapitan? Na, kasangsangput mo, hanggang agong-ungat ka manan, Brando. Bad trip nga road. Awan am mo na talaga dayjay a kapitan. Ay, day tatisang kaulit mo nga ibagbaga, Brando. Apay ka di. Kasano? Gat ibaga dagit din nga overidsak. Ay na, jak lang nakapagtapal na disnog ko dayjay a kapitan nyo. Ay na, Brando. Agar aramid ka, iti pakaisagsag makam. Katnuin bagak met, asaan ka ang mabalin iti dayjay nga sport fest. Gaputa para lang kadagitiyos dayjay. Adula amin. Apay, lakayak unay aya rumana. Saan, Brando? Ngam, at dati age bracket tiyos amakun ko na. Aging ga iti 35 years old laeng. Oh, manutitawan mon? 49 mon, Brando. Anya? Ay, ako. Nay, apay ka day, Tata Brando. Anya tikat katawan nyo. Da kayo. Anya? Naabak kayo maggamit tinaangay nga sport fest. Kunak man nun nalalaing kayo. Ayaw. Ay na, talaga kasta, Tata Brando. No ay ayam, at dati maabak, at dati mangabak. Ay nati ko nam kiday. Awan, ti kabailan nyo, kadagiti kalaban nyo. Iso agong gunayo ah. Ha? Iba kayo king kapitan. Day tati malalayo, gaputat tagibas si tendang. No inayon dak kuma, sigurado anangabak tayo. Gaputan nalaingak iti volleyball. Nalaingak nga ag-serve kas kada ag-spike. Ala, saan nabali, Tata Brando? Idanon ko, kada kapitan na ita. Napay ka di, Brando. Katawa ka, katawa dita. Dahil nga kapitan ah. Ah. Ay na, di na ammo. Katawa klangin tiliklikot na siya. Anyan. Nagalas mo tinday nga ugalim si ka, Brando. Kasanaw, di na kinayon kadagiti volleyball players na. Anya nga, di na abak da. Ay! Ay na. Day talaang ti pagsaksakitan tinakam mo, ah? Overage ka nga rod, Brando. Lakay kan. Iso asaan ka akaraman iti dayjay nga sport fest? Ti kunam gid saan nga ammo ni kapitan ti mang tulong iti kabagyan na. Manulaang ti bigbigin na ti salbag. Ay na, jakamukin ka, Brando. Sa bali man ti turong ti saom.
Sika magayam kasinsin Loreng nga inalisan ni Kapitan iti ugali na ama naging bubukog. Anyan dagita sa manong? Apay, anya ayat ipagkaskas taam. Anyat parikot mo. Da kayo barangay opisyal. Ha? Apay ka di? Gaputa diyo amo ti tumulong. Tunggal adda ti pagsayatan. Di nakayaban. Di inayon ni Kapitan. Nagpapadaan nyo amin. Anya? Wano, agtultulag kayo kin Kapitan. Ang mga mano adda palimod yung relasyon nyo adwa. Ay, saan apod no day tamanong Brando? Di ka kumamot agsaw iti kasta Ang mga no adat makangag, kat sabali ti panang ipapanda. Wano jay, kunada a workmates with benefits. Kita Loreng, ang mga numaulaw ka iti day dya Kapitan mo Ay na, manong Brando, sumgarak man ka dagita nga ibagbagam. Awan mo't nga rod ti kinapudno na. Exciting ti upcoming activities tayo. Anya ka direkta, Kapitan? English Vocabulary Contest. Wow! Mayat Kat, asino nga rod ti makisalip? Ano kayat yo? Ada ti maangay nga screening dito'y barangay hall. Kat ti mangabak, iso ti makisalip. Kasla mayat nga agpaiso day ta Ngam, amangan no adumanan ti may baga ti kasinsin mo, kagawad Loreng. Ha? Asino ang kasinsin ko? Ni man, Tata Brando. Anya? Huwag nga agpaiso kagawad. Wano isulatan ti makisalip. Ay na, awan lat amok iti dayjay akasinsin ko. Awan tinagadalan na. Sigurado ang maabak. Into pa'y romana nga asawa na. Awan ti bilib na kankwana. Isa na balya. Tinapatag. Mapadasan na. Tapno agsardengin nga agreklamo. O sige, no day tati ko na yun. Uray iso nga rudan. Uwan kagawad. Maabak man wano mangabak. Awan anya man na. Tinapatag. Mapadasan na. Nasaya at may. Tasyak tinalada ang makikontes. Ay na, Apo Ayos. Brando, aya. Ibabain mo lang tibagpagib. Anya? Apay kung mga ibabain ko nga itibagik Romana. Siga, mate. Talagang awan ti moral support mo kanyang asawam. Anya kumangay ti ammom iti dayjay a contest, Contest iti English vocabulary dayjay. Iswa sigurado, awan to ti ammom nga uray maysa. Anya? Amok mo ti ag-English Romana. Huh? My name is Brando Pablo. I am 49 years old. Oh, nangag mo Romana. Gusto, ti panag-English ko. Ay na, gaputa memorize mon dagita. Uray tupay kinder, amuna dayta, gaputa nalaka ama memorize. Anya? Ibaga king ka, Brando, ag-back out kakit din. Tapno mang kita da, iti makisalip, iti nasao apa contest. Sayang ti premyo. Apay ko masayang ay may. Sayang gaputa sigurado maabak kanto. Anya? Good morning, contestants! Glad to meet you all. Kaya't ko laing ngay palagip kada kayo ti sportmanship. Maabak when numangabak tayo man. Saan kumangag sakit tinakam tayo, ha? Gaputa, kasta talaga ti kakastoy pa contest. Adda ti loser, adamot winner. Ay, sos ako. Agpigir-gira mo ito lang. Agnerbyusak. Okay. Kasladya kang kabaway lang siya. Ay, no. The first Maldiya. part is the English terms of animals. Ibagayo no anya ti English term ti ibagami nga animals, okay? O, nakasagana kayo itan? Uwan! Ready kami, madam!
Okay. First question. Anya ti English ti kabalyo? Kabalyo. Anya ti English ti kabalyo na yan. Pwesa. 5 seconds. Contestant number 5. Okay, 5, 4, 3, 2. Madam! Backride! Sorry, wrong answer. The correct answer is horse. Okay, next question. Ano ti English term ti nuang? Flower, madam! Sorry, wrong answer. Contestant number 5. The right answer is Carabao. Anya mo tayo? Rung aming answer ko. The last part is the synonyms of adjectives. Mariusip, panyamanin na ita sinonim. Ay na. Awampay apulos na ala ko rin may sasa. Ay, katawan na kung nagiti kakadwa ka contestant. Okay. Sino? Anya ti synonym ti pretty. Lady, madam? Sorry, contestant number 5. That is noun. And the correct answer is beautiful or lovely. Yan, rung manin. Thank you for your effort, contestant number 5. But sorry to say, better luck next time. Anya. Agaw tayo, Brando. Nalpas mo tan, ti pakuntes. Ay, uwan, apo, kapitan. Apay, Brando. Naliday ka ba? Pasensya kayo na, apo, kapitan. Awan na pulos tinaala. Ay, sana bali, Brando. Tinapateg, napadas mo. Kan adatiin nang ipresenta iti barangay tayo. Apo, kapitan. Ay, di mo pagpaparikutan na ito, Brando. Apo, kapitan. Pakawanan ako, ma. Katagiti imbagbakit di ka labas. Tinagtagibasit kayo. Kinjak na awatan ti sadyaw. Iswatila. Sasawa kitilik-likutan niyo, apo, kapitan. Ay na. Bayamon na jay, Brando. Bayamon, kulak mo. Lipat mo, gabutan lalpasin. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.